Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do yaki videos ki bingi upload. Sa follow ru yaki Instagram kejengi lada kumno pikom ya like yaki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Yaki niki post apply da Samagra Shiksha Abhiyan within East Khasi Hills district. Ikutang juga niki post kilong kumni assistant lecturer but assistant teacher mathematics. Kelas date lani katarik ke bakado papilaban sabanyi ki application kreho sautrik benai August arajar apulai. Ya ke post assistant lecturer kalaj apui lagi post. Laitali ya ke English, sautali ya ke Khasi, kawai ya ke history, sautali ya ke political science, artali ya ke economics, laitali ya ke education, kawai ya ke geography but kawai ya ke philosophy. Ya kan ke post assistant lecturer ke age limit dan ke kerta ke berdok ke dekat prasnam ke bahedok ke day life arsnam. Kendan ke upper age relaxation hadok sansnam ik schedule kas dan ke schedule tribe. But saupusnam ya gitu ke batrai haki school government. Ke salary dan ke turap ke day life hajar hak shibanai. Ke educational qualifications kolong kumne. Pilade ban pendap ya ke master's degree hak subject ke bapimut ban apply but pideru bandan ke BN na ke recognized university. Lani pilade bandap arsnam integrated MSc education course but pide bandan ro arsnam teaching experience. Ya ke post assistant teacher mathematics kalai kawai ke age limit dan ke kerta ke berdok ke dekat prasnam bak bahedok ke day life arsnam. Kendan ke upper age relaxation hadok sansnam ya ki schedule caste dan ki schedule tribes but ke upper